Jawa-Jawa ya mapolat na makayatina na sudevat. Saka tutsua kadamnaman auruja sopina kaino atsamas imazai toa Isaya suratan. Imazai toa Shiva suratan imazai toa Ita karam patu pitio karam. Isaya书9章1节到7节。Aza matarusa ta'ala-alan ala Zebulun kata la Navitari sinan paatlengan ka taisangas lakwa no tevri aichua kadunangan kemasi toa pinaka ticonghai lavek pate katsedas I pasa teizwa I pana I Yoridan patela kinai zuanan no malian no caucawan I Galilea uri papuriguan aza naitoa zemzem kinai kacawanan caucau na patsuna nga toa kodara teral aza naizwa toa papacayan kajunangan caucau tutsu pa zar-zar nga semas su pawayan tiamaju toa kodara rawaca puzangaran sasu tilui arvan nia maju azarvan nia maju maru mawan nga taza marwarwa toa kini inumanan maru mawan nga taza ginagawan ta inaro-arot cimpelut ka kiucian ayatoa sini pakaujung taya maju su pindin anga pinidi anga si jukur-jukur taya maju su vincero anga su vincero jukur noazwa na amuzet taya maju cau-cau namaya toa su sinam taparut sivitai noase mitin ka sicuayan jukap noa na remivu sivitai katoa kawa siki ichi na malingu langa toa jamu uri lamai na penolat izwa rumaman masidil masa titen sa palakan izwa rumaman walai sini pawai ta nuiten uri remasud timaju ta nuiten timaju uri papu ngadanan tu na semina mali ru turu-turu tala pupisuran cemas parau-raut kama ru rasu-rasu huangti uri ayain kina huangtian ni maju nekano papa tezuan pinalavakan ni maju uri pate parau-raut rasujan uri sevari ti maju toa irajan no huangti ati Davidi uri pakatoa papa mamau kata tala nangwaan sikudan remasud kemasi tutsu pate parau-raut tanga tala pupicuran semas na penenet toa uri mapasusu aichua penolat aichu kaino cemas satu cua kajamnaman asini pupaterwan生命中的大光呀，在黑暗的人要怎样才能看见大光呢？关键就是遇见那一位婴孩。我们确信先知所预言的那位婴孩就是耶稣，他已降生，并完成他的救赎。如今要透过教会来宣扬上帝国的福音。那么已经蒙光照耀的我们，
是否有透过宣扬耶稣的福音，使那些仍在黑暗中的人，因为遇见耶稣而看见大光，被光照耀呢？我们相信耶稣就是那大光，但身为基督徒的我们，是否有传扬耶稣使人出黑暗入光明的福音呢？我们所行的是否和所信的福音相称？我们教会所做的是否符合上帝的公平正义，让人可以从黑暗进入光明呢？在这个世代，似乎还有许多黑暗之处，是我们没看到或注意到的。但没看到不代表黑暗已经不见了，甚至我们可能就身处在黑暗中而不自知。我们若相信上帝透过先知以赛亚的宣告必成就，我们就要成为这世代的光和盐，带领人认识那位婴孩耶稣，使人可以从黑暗进入光明，被主的真光照耀。Acu mana sini pasamalau sini putarvan to 生命中的大光。Latinana gegado akinun to sini pasamalau to sa ka zaman masihwa to mana kipaporingaw tanutin apakalan tanutin aichu ata sarwan aichu ata sikudan aichu ata si Ivan tayau akina pakai mamau tua mana ta sarwan tua sama ayaya pasamarau tanutin aichi mazai tua ta kiukai aca sikuda nanga akina mapasusu tua nama paseut varung saka nama kaya na kematsu tua imazai tua zemzem apa saja tua na temeratral ayaya pasamarau tanutin saka nameutan aichua tutsonga jitai tayau turuvu ai mazai tua zemzem ai kata patusunan tayau latinana masijua tua aichua sini polakan Yesus Kristus auri nama kana takamelangiti tua mana auri pasilin tanutin sakana makatinana ijoanga ta puzangaran sana makaya tinana kemauga wotoa mana paulidan na penaulidan na terar tayau mana sini pasamarau tu saka zaman-zaman tanutin latinana kemelang sakata makaya tinana ta kemelang tu mana varung no ta semas 生命中的大光 sinaya tanutina mapaporingau apopiso tanutin saka tu saka zaman-zaman asini pakinam tanutin我有过在黑暗中被大光照耀，或在死荫中被拯救的经历吗？那是怎样的感受？Sinaya, so kadam-daman aruta igaloy na kinumnam, asin pasamaraw tanutin, saka kainuli。亲爱的上帝，感谢你差派耶稣降生，带领我进入光明的国度。求你让我成为宣扬福音的使者。带领人来认识主耶稣，并因此进入光明的国度中。Mali-mali aru kilivakana niya kama. Mali-mali so kaulen aso wala kaitan at Yesu Kristo. Auri namakaya na timiak tanuman na pasadwa to nangwangwa. Saka auri namakaya menangautan. Yaw ngamen auri namakaya menamasang aru tau chika-chika to amana so penampakan arba-arba kai auri nama kai menauta na kematsu timia ketua timai manga takamelang tanusun saka auri nama kai na semazua to mana sopina dilo ngwa kinejuanan tayau saka mali-mali aso pakelang mali-mali aso paupupiso tanumen orinya sikamakai na tamakaya takamelang tanusun tapupiso takipaparangas ay kanaki ang saka mali-mali ku inuli pakatasong ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito sa kanyang naman na makati na misasalang sumupo kilaroy to akay no at samas
da chinana da kemelang da pupichur daria wata inuri ati paparang to ta semas sa cha kipalikuji ya pasun ai cho cha Syaivuan aja cuaca sikudan akina kipekama wanga tomana warung no semas ayakana popicur atisu na tiaken sakano ido ini kana malungwa aku sini aivuan to akina tsarsanan lamunana pazeka tanga mapolat ayakana pasamalau saka devai lakinana suleva tu suata kini adavam taja ping an